Dobrodošli u novu penal seriju. Viva Espanja! Viva la France! Egalité, liberté i još nešto. I fraternité, bravo. Biće vama giljotina, kolega, sad kad vam... Louis XIV nameštaj. Danas, po uvodu, možete zaključiti, radimo 11 protiv 11. Francuska 2018. koju će Čubrilo da brani i Španija 2010. koju će Ogi da brani. Dakle, bitno nam je samo na tom svetskom prvenstvu kako su izgledali i ko je bio bolji od tih igrača. Tako je. Mali procenat s vas koji nas gledate u stvari prati naš kanal. A da bi ovo raslo, da bi bilo više videa kako i tražite, treba nam vaš subscribe. Kliknite to crveno dugme. Od čega ćemo da krenemo? Pa od kuća se gradi od temelja. Odmah da uzem prve od lake zadnjeg poene. veznog. Ajde. Iker Casillas, dame i gospodo, 5 clean sheetova na tom svetskom prvenstvu, 7 utakmica, samo 2 primljena gola, u celoj knockout fazi bez primljenog gola, odbranjeni penal protiv Paragvaja, kolega Čubrilo, ja ne znam šta može da bude toliko dobro. Stabilnost, ja imam čoveka koji ima, mislim, najviše nastupa za reprezentaciju. Ne zanima nas to, zanima nas samo ali to konkretno prvenstvo. Ali stabilnost kreće iz zadnje linije, a u Francuskoj je to krenulo od Uga Llorisa. Ne znam baš direktno statistiku tog svetskog prvenstva sad ako vi mene tako pitate. Okej, Casillas ulazi nema zbora uopšte. Ne znam direktno sad ja, ali kad je ovako rekao, dobro. Ugo Lloris nije najbolji golman Francuske, brate, a ne... Okej. Sad ćemo preći na jednog drugog čoveka. Na desnog beka. I sad bi on mislio da će lagano da dobije desnog beka zato što je njemu igrao Sergio Ramos, ali meni je igrao Benjamin Pavard. I sad... Možda će mnogi reći, šta Pavard vamo tamo, ali jedan od ključnih igrača Francuske na tom svetskom prvenstvu, ofanzivno i defanzivno, i sjetit ćemo se one bombe koju imao, mislim, protiv Urugvaja, jel? Ono je bilo prelepo. Ili Argentine, ne mogu sada tačno da se Argentina, ja mislim da je bila. Kakav gol. Ofanzivno, defanzivno, perfektan. Sergio Ramos kao desni bek bio je bolji kao štoper, tako da ja mislim da je uticaj Benjamina Pavarda bio mnogo veći nego uticaj Sergio Ramosa 2010. godine. Kolega, vidite ovako, da ste vi bili na desnom beku, u reprezentaciji koja nije primila ni jedan gol u knockout fazi. A malo kukavički fudbal možda igra. Hoćete kažete da je ona španska perfekcija, furija, ona lepota fudbala, igre i pasova bila kukavička. Ako tako smatrate, neka Fića proceni, ali ja razumem da mora neki bod da se da i kolegi. Pošteno je dati mu eto možda na Pavara zbog onog lepog gola, sve je to super. Pa znaš šta, gledaj, ako gledamo samo to prvenstvo, a to je uslov za ovo. Uslov je samo to. Da, ako gledamo samo to prvenstvo, Pavard mora dobiti ovde bod. Mora dobije bod. Dobro. Mora. Ostaje upamćen na tom svetskom, stvarno, brate, i tu nema šta. Po tome ćemo ga pamtiti. Jeste, ni po čemu više u životu nikada. Kratka pauza da se zahvalimo našem sponzoru Vivat Betu. Registrujte se na sajtu Vivata uz promo kod Penal Serija i ostvarite pravo na bonus. To nam pomaže da pravimo još ovakvog fudbalskog sadržaja i zato svi na Vivat, a mi se vraćamo nazad na video. Ajmo, Ogi. Pa dobro, vreme da upišem drugi bod, ne želim ni jednom trenutku da mu uopšte prepustim vođstvo i pomisao da može da pobedi ovo. Carles Puyol, jednostavno pobednički gol koji je doneo samo finale, polufinale protiv Nemačke. Clean sheetove sam već spominjao, ne mi to uopšte moram više da spominjem. Ako si komandant odbrane ekipe koja je osvojila svetsko prvenstvo, koja nije primila gol u knockout fazi i postigao si jedini gol u polufinalu, pa ovo je za 2 boda, a ne za 1. To se neće desiti. Bolje od oba štopera. Ali stanite. Imam ja čoveka koji može valjda da parira tom Buffonu. Čovek koji se možda pojavio samo na to svetsko prvenstvo, posle toga se prodao i nestao, ali je odigrao epsko svetsko prvenstvo Samuel Umtiti. I na kraju je ovako plesao. Defanzivno perfektan, mislim da je odigrao čak i svaku utakmicu za Francusku i njegova karijera će biti upamćena isključivo po tom svetskom prvenstvu. Zbog toga je posle otišao u Barcelonu, a onda je i propao, ali ako gledamo samo svetsko prvenstvo, dobar je bio sa loptom u nogama, jak kao bik, bolje je Puyol. Okej, sam si rekao. Gle, retko koji igrač može stane uz Puyola na toj poziciji i da pobedi, tako da Carles Puyol
prolazi dalje, ulazi u ekipu. Ulazi u Nema šta. ekipu. A Ajmo. sada da uporedimo druga dva štopera, mislim da smo ovde mnogo bliži što se tiče kvaliteta, zato što moj će biti Rafael Varane, odigrao je svih 7 utakmica na tom prvenstvu za Jeste bio Francusku. dobar. Bio je donekle, možemo da kažemo, jedan od ključnih igrača te ekipe, stabilnost u odbrani, postigao je 1 gol na tom svetskom prvenstvu. Uticaj Rafaela Varana u tom trenutku generalno u fudbalu, a i na tom svetskom prvenstvu na odbranu Francuske kako sa loptom, tako u vazduhu, iznosio je loptu, bio je stabilan, nije grešio. Ima i Sve što ti treba od štopera u tom trenutku je bio Rafael Varane. Iskreno. Piqué je bio sve to i još je oženio onu koja je otpevala pesmu za to svetsko prvenstvo koja je... A posle je se, znaš Zbog šta je... toga nećeš dobiti Piqué, nego ulazi Varan. Nećemo te priče sa Shakirom, veto na Shakiru. Varan u ekipicu. Nećemo Piqué. Levi bek, a? Levi back. Pa dobro, tvoje prvi, je li tako? Jest. I sa ponosom ću kažem da je to Capdevila. Ili ti Capdevilla. Gledaj, on je na tom prvenstvu bio dobar. Ne, brate. bio je dobar, odličan bio na tom odličan. brate. prvenstvu iz više razloga. Prvi razlog da budeš jedini igrač u finalu koji nije iz Barcelone ili Real Madrida. Villarreal, jel? Da. Da. Dakle, odmah veliki respekt dobiješ. Odmah su to neke velike cipele koje moraš da popuniš. A samo ću dodati, Ne, ne, Španija ne, nema ne, ni jednog nećeš igrača Reala trenutno. Dobro, to Sad kad sad. si to rekao, Capdevilla, ili ti Capdevila, je bio u top 10 igrača sa najviše pretrčanih kilometara na tom svetskom prvenstvu. Jedan radnik. Jeste, ozbiljan je bio. Samo jedna žuta karta za celo prvenstvo. Opet spominjemo, moram da spominjem dok god pričamo o odbrani tih 5 clean sheetova, odnosno bez primljenog gola u knockout fazi, u najvažnijim mečima, kad se lomi situacija, kad je pitanje biti ili ne biti. To je važno za odbrambenog igrača, Mislim podatak. da su to zaista podaci koji dosta govore o tome kakvo je prvenstvo odlično. Ajde, čujemo Čubrilu. moj levi bek će biti igrač, mnogima nije zanimljiv, mnogi misle da je precenjen, ali je bio jako bitan za tu Francusku, to je Lucas Hernandez. Osvoji čovjek sad je Ligu šampiona. Čovjek izuzetno bogate karijere, na tom svetskom prvenstvu odigrao je svaki meč za Francusku, na samo jednom meču nije bio prva postava, ja mislim, i imao je asistenciju u finalu. Da li tvoj igrač ima asistenciju u finalu? Drugačije je bilo finale. Ej, drugačiji se fudbal. I tako je jel njegova tako? ekipa je primila 2 gola u finalu, a Da, moja da. ekipa nije primila gol u finalu. A, i to jednostavno. je istina. Gledaj, pošto nekako su tanka ta dva igrača. Oba igrača su tanka kad gledamo karijere. Ali mi ne gledamo Da. karijere, A ne što je gledamo dobro. karijere, Gledamo da. to svetsko Što je za prvenstvo. vas dobro. I tako da u ovom slučaju je to jako dobro za Ogija, zato što će da uđe Capdevila, jer odličan je bio na tom svetskom prvenstvu i jedan od najboljih igrača u odbrani Španije je bio na to. Pored svih ovih koji smo nabrali do sada, on je bio jedan od najboljih. Za prvog veznog igrača, svog omiljenog igrača. Već svi znate koga će uzeti. Paul Pogba. Čovek koji je obeležio to svetsko prvenstvo, Paul Pogba. Gracioznost, lepota igre. Gracioznost, dobro. Sve ono što je Zidane nekad bio, Pogba je samo digao na viši nivo na tom svetskom prvenstvu i stvarno je bio uz ovog drugog veznog igrača osnova svega što je Francuska uradila na tom turniru. U tom trenutku nije postojao bolji vezni igrač na svetu od Paula Pogbe i ja mislim da on ovde mora naći svoje mjesto uz gol u finalu, što mora da se... Minus poeni kaže. za ovo glejzovanje Pogbe, ali nema veze. Pod utiskom sam šta priča kolega, da ne znam o kome priča, mislio bi možda da priča o mom igraču Sergiju Busquetsu, koji jeste bio mlad u tom trenutku, još uvek mladi defanzivni vezni, Da. koji je ipak držao ključeve igre Španije na tom prvenstvu kao mladi igrač, da ne bude da eto on je posle nešto napravio. Na tom prvenstvu je on bio treći igrač po broju tačnih pasova sa 88% tačnih pasova na svetskom prvenstvu u malom uzorku. Busquetsove tačne pasove, to je, brate, ovde i ovde, brate. Pa on je poznat po asistenciji Mesiju tako što mu je samo pipno loptu do dođenja. Busquets je takav igrač, ali ne možemo to da uzmemo u obzir. Takav igrač s Da, preciznim pasovima. 88% tačnih pasova na svetskom prvenstvu Do se sebe. ne uzima u obzir, to je potpuno nebitan podatak.
podatak. Težak zadatak. Težak zadatak. O glezovanje, to ću potpuno zanemarim. To najbolji na svetu, vezni igrač u tom trenutku. Ako uzmemo u obzir trenutak u kom gledamo Paulu Pogbu i u kom gledamo Busquetsa, Pa težak zadatak, ali moramo biti realni i dati prednost ovde Paulu Pogbi. Tako je. Moramo, Tako pošteno. Fair enough. Tako je. Pošteno. Koliko Tako god da je. volim Busquetsa, po meni je on najbolji zadnji vezni svih vremena. Neće biti sada Xabi Alonso, nego će biti Xavi. Xavi, koji je odigrao nestvarno svetsko prvenstvo, naravno svih 7 mečeva, minutaža vrhunska, ali igrač sa najviše pasova, sa najviše tačnih pasova na celom svetskom prvenstvu, 89% tačnih pasova, ako se ne varam, moram da proverim samo 669 pasova. 669 pasova samo je on napravio, znači ubedljivo Šta, najviše na na svetskom celom prvenstvu? svetskom. Da. toliko minuta nije odigrao, bre. Da, upravo tako, odigrao je Nemoguće. 636 minuta, a napravio 669 pasova. Više od jednog pasa u minutu lik ima. Koji fudbal igrala ta Španija? Jednostavno, kolega Čurilo, sviđa mi se vaša reakcija. I pored svega toga, pošto će on reći, pa da, staje u mestu i dodavao prvom do sebe. Ne, veruj mi, nikako. Najviše je pretrčao, on je najviše Vjeruj mi, pretrčao. da je stajao u mjestu i da je dodavao prvo do sebe, to je nerealno, brate. Taj On broj. je najviše takođe pretrčao na tom svetskom Dobro, prvenstvu. znamo ko je organizovao igru Španije na tom svetskom, definitivno. Mislim, evo, rekli ste sigurne bodove, izvolite, a imam još nešto da dodam na kraju ako bude trebalo. Ja ću za Xavi morati da uzem mog ofanzivnog veznog igrača, a ne defanzivnog, zato što ne možemo da... Tako da morat ću da uzmem okosnicu francuske reprezentacije u prethodnih 10 godina, Antoana Griezmana, koji se oprostio od Atletico Madrida ove godine. Mi ne pričamo o tome, ne pričamo o tome, nemoj me hvataš na suzu. Pojam za francusku reprezentaciju, svima dragi igrač. Ne, pričamo o tom Na svetskom tom prvenstvu. svetskom prvenstvu 4 gola, 3 asistencije. Jedan od najboljih asistenata prvenstva je bila, 4 gola nije malo u sve to tako. Kao ofanzivni vezni igrač, znači nije bio napadač, nije bio špic, bio je bukvalno AMF. Ako mogu samo i finalnu reč posle, samo jedan još podatak. Bio je bukvalno AMF i mislim da ta ofanzivna statistika Griezmana i njegov uticaj na francusku igru, generalno o tom prvenstvu, mogu da mu donesu mesto pre Xavi ovoj postaji. Igrač sa najviše centar šuteva u protivnički kazneni prostor na tom svetskom prvenstvu. Da li je neko krilo, da li je levi ili desni bek? Ne, u pitanju je ponovo Xavi. Da li ima najviše skuvanih kafa, brete? Da li ima... Verovatno, vidiš kakav je bio na tom Da, svetskom, mislim, verovatno šta? ima. Kako ja s ovim da se borim, brete? Okej, definitivno mora ući Xavi. Mora ući Xavi, ne, pa bolesno je podatak. Izvukao ga je taj podatak. Da. Izvukao ga je taj podatak da ima više pasova nego minuta. 42 lopte je centrirao u Nerealno, kazneni. ma ne, to je nerealno, pa nemoguće, to je bolesno, mislim, brate. Ja nisam čuo u životu. Koliko je to bolesno, Da lik ima brate. 600 i nešto asistencija, to je, brate... Ne asistencija, te nego Pasova. pasova. Pasova, to je, ali ovo je stvarno podatak, tebe odigrao. To je nerealno. Nego što pasuje. Sada je vreme za onu čuvenu izreku. 70% zemlje pokriva voda, ostalih 30. N'Golo Kante. Ne postoji jedan čovjek na ovom svijetu koji ne voli Kante, a jedan. Da li se bavio fudbalom, košarkom, čime god da se bavi... Humanitarnim radom. Njemu će N'Golo Istina. Kante biti drag. Ali nešto će mu biti drag. Nego što ne postoji jedan trener na svetu koji ne bi imao N'Golo Kanta 2018. godine u svojoj ekipi. Imao je, pazite sad ovo, 60 plus procenata tačnih uklizavanja na svetskom prvenstvu. Znači da maltene svako drugo uklizavanje Svako- promaši. Je bilo ne, nije ne, neki procenat. Svaki drugi start koji je napravio uklizavanje i slično, uzeo loptu protivniku. Što je baš A svaki ozbiljno. prvi onda nije. Ne, to je nerealan je Gde je podatak. uklizavao taj prvi u prazno? Nerealan je podatak. On je na, koliko tu imaš, 7 utakmice odigrao, 28, mislim, puta da je oduzeo loptu protivniku za 7 utakmice. Pa bolje klizanje da je trenirao Tri- umetnički. 3 do 4 lopte po meču je oduzimao samo. A nećemo ostale stvari koje je radio da pominjamo, što je nerealno. Dobro, to je malo, da. Te brojke su malo... Zgazio je 70 miliona Pa travkica. malo pre smo Čavija pričali, pa nađi mi zadnjih veznog s ovim brojevima. Nađi mi
box to box igrača sa... Dobro, ajde, slušamo dalje. Xabi Alonso, vrhunsko svetsko prvenstvo, defanzivni master klas, nije bio prvi je bio Xavi, kao što znate što se tiče pasova, ali drugi je bio Xabi Alonso. 457. A oni sve to jedan drugom, jel Pardon. znaš? Ja tebi, ti ja Busquets, tebi ovaj bi imao 90%. To se zvalo tiki-taka. Ja tebi Vojvoda, ti meni Serdare. Procena tačnih pasova 85%, opet ponavljam, slično kao i Busquets, Mogu samo 0 jedno golova, pitanje 0 pitam? asistencija. Koliko golova su doneli svi ti pasovi? Jer ja stvarno ne mogu verovati što slušam upravo. Ekipa Dobro, koja je ne dala znam. jedva 4 gola na turniru, mi ovdje pričamo o tome... Ali to je bio drugačiji stil fudbala. Jednostavno, protivnik ne da ni jedan, ti daš jedan ili dva i prošao si. Mora u ovaj tim da uđe N'Golo Kante. Jednostavno mora. Jeste. Koliko god ja voleo Xabi Alonsa. Ako volite da predviđete rezultate za vreme trajanja svetskog prvenstva, obavezno skinite aplikaciju Rival i tamo se takmičite sa drugim ljubiteljima fudbala. Skenirajte QR kodove za aplikaciju ili idite u opis videa za link. I obavezno uđite u Ligu Penal serija sa ovim kodom. Da vidimo ko šta zna. Na desno krilo ide za nas jedna legenda svetskih prvenstava, tada u nastajanju njegovo prvo svetsko prvenstvo, 19-godišnji Kylian Mbappe. Ko je sad pa taj? Nemam pojma bio kome se radi. Uglavnom, Ne mogu se setiti. na tom svetskom prvenstvu je postigao svega 4 gola, neki bi rekli svega u stvari ozbiljan broj, Kako to svega? ali gol u finalu, 19 godina, jedan od ključnih igrača te francuske reprezentacije, ispostavit će se u budućnosti. Mislim da su ta 4 gola i gol u finalu sa svojih 19 godina dovoljni da on nađe svoje mesto u ovoj ekipi. Koliko ima tačnih pasova? Ej, Dozvolite da se suprotstavim. Ajde, Ogi, Dobro. znam da imaš vrhunskog igrača, brate, ovde. Pedro je bio matador pravi. Od Mbappe možda jeste imao 4 gola na tom prvenstvu, ali je Pedro imao 5 šuteva. u okvir gola. I Pedro je počeo čak 2 utakmice. Polufinale i finale. Pa dve najvažnije utakmice. Te najvažnije utakmice. Čuvali su ga za kraj. Imao je možda 0 golova i 0 asistencija i ukupno svega 5 šuteva u polufinalu i finalu, zbirno, ali... Pasova? Teška odluka. Pa brate, može taj Pedro da upadne, ali kad bi se zezali, Mbappe ulazi u mora priču. da bude ovdje sad. Mbappe ulazi u priču bez ikakve priče ulazi u priču. Levo krilo, iako možda nije tipično levo krilo, je bio Andres Iniesta. Iniesta o čijim passing sposobnostima, kontroli igre, kontroli lopte, ne moram mnogo da govorim. Govorit ću o nekim drugim stvarima. Govorit ću o karakteru. Jeste gol u finalu svjetskog prvenstva, u nadoknadi vremena, sve je to sjajno, ali do toga uopšte ne bi došao da nije postigao onaj ključni gol protiv Čilea u grupnoj fazi, kada im se dosta lomilo, kada su izgubili prvi meč, kada je tu bila frka drama i tu se jednako pokazuje karakter kao što se pokazuje karakter i u finalu. Kada je biti ili ne biti. Pored toga, Iniesta je dobio čak 3 nagrade za igrača utakmice od 7 mečeva, čak 3 puta je bio igrač utakmice, uključujući i finale svjetskog prvenstva. Okej, Čubrilo, koga imaš ti suprotstavi Iniesta? Na levom krilu je počeo jedan atipičan igrač za tu poziciju, neki bi rekli možda i zadnji vezni, a to je bio Matuidi. I sad ako mene neko pita kog đavola je on počeo levo krilo, ja ne znam. Ne mogu da se svađam protiv Iniesta. Ne možeš, definitivno ne možeš. Možda je bio bitan igrač za Francusku, ali ja... Iniesta ulazi u To je ekipu kao da me bez... pitate, kritikujte svoje dete. Ne mogu. Ne mogu protiv svog. U ovom slučaju sebe. Kritikujte svoj klon. Razumeš, kritikujte svog kritikujte. klona. Ne može. Okej, jasno da Iniesta ulazi u ekipu. Da, pazi da je bilo Iniesta vs Mbappe, ali suprotne je su Iniesta. pozicije, bilo bi tu lomljavine i vamo bi bilo za Pedra i Matuidija. Okej, ulazimo u sam finiš. Ja ovog igrača mnogo volim, obožavam i imam pravo da kažem da mi je zaista omiljeni igrač, ali ću se truditi da budem potpuno objektivan. U pitanju je David Villa. U pitanju je David Villa koji je postigao čak 5 golova na tom svetskom prvenstvu, čime je bio ujedno i najbolji strelac, zajedno sa Forlanom, podelili su tu nagradu. Imao je 17 šuteva, što je najviše na tom svetskom prvenstvu, gde je kolega Čubrilo govori šta su oni malo golova dali, malo što je da. Pa mora neko i da šutne u toj I ekipi. dodatno na značaju tih 5 golova daje što je Španija, znači svi ovi igrači koji smo spomenuli,
I ovi na klupi koje nismo spomenuli su postigli 8 golova na svetskom prvenstvu. Od tih 8 golova, 5 je postigao David Vilja. David Vilja je bio ključni igrač. 8 golove, majko moja. Nema to veze. Mislim, dobro, svaka čast. Da, ali ne primaš golove. A Da. imaš tog igrača koji ti je match winner iz utakmice u utakmicu, iz utakmice u utakmicu. Svi oni rade, on je taj koji postigne taj gol i koji presudi. Savršeno prvenstvo. Odlično. Da čujemo koga ima Čubrilo da ponudi. Ja imam za mnogo podcijenjenog igrača, najbolji strelac u istoriji reprezentacije Ne zanima Francuske, špic nad špicevima, Olivier Giroud. Žirko Hrastić. Gracioznost. Veliki, jak, zagradi, odloži loptu. Pa ne pripremam ga za učestvuje- dejt ovde, nego da vidimo. Učestvuje Ne, u- Koliko je doprineo. Veći je od Vilje. Učestvuje priznajem. u Ako je to- organizaciji igre svoje reprezentacije, otvara prostor za Mbappea da uđe, za Griezmana da uđe. A zašto ja sve ovo pričam? Zato što Vilja Čovjek to nije ima radio. 0 golova i 0 asistencija na celom svjetskom prvenstvu kao špica. Brate, moguće ovo, nisam znao da ima Ok, baš 0 ne gledamo strogo golove i asistencije ovde. Da ne pobedim kad je čovjek dao 0 golova. Jako teška odluka je sada na meni. 0 golova. 0 asistencija i 5 golova, ali asistencija jedna. moramo reći bitnu stvar. Olivier Giroud je taj igrač koji nikako neće ući u ovu ekipu jer ulazi David Vilja! Žao je Čubrilo. David Vilja! Pišite u komentarima vaše mišljenje i obavezno pišite šta ste jeli dok ste nas gledali.